Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghipen Hurnat Alangso Inglong Aredalongan Kahongridam. APDCL Komani Jongjong Aphan Pilong Lepura Rathopak Kachesong. Kalitang Reverend Robert King Kropen Kalitang Sarmen Teron Chiki Mohamed Pen Football Kachepati Kecheng. Birta kelang bang pubang pidon aphan setami nilihin pen adap ki me kardom bajirglo kardom bini karbeng non life adap Abirta long pen nilisami juli bepi nanarje tha Birtang ton pen hurnat alangso inglong arit rara pharman phuroya thia sai kachudiki aphan Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi inglong arlo arluponsi adimalong an kahomri padoda Bithi Langso Polling Station Angkang Jasimet Hurnat Alangso Inglong Arlo Kedo Kangbura Ingti Arta Ningkan Trokner Kebra Pho Alangli Amina Inglong Aredalong Asonason Hanchutikiamu Kerap Kepajodam Japhanpura KAAC Deputy Chairman Rites Inghi Alangli Methang Inglong Arlo Karlu Jepaduk Dunsi Kangbura Ingti Lapen Achora Tumalongan Humri Padodam Bangso Ahud Inglong Aret Longlia Tiajo Hapre Pho Social Longle Adakan JCB Pensi Kepang Thaya Sai Klempi Ponlo Bangso Ahud Phuroya Thea Chili Thoila Pho Sose Kachutikia Phan Pinkhat Ponsi Puthot Kangbura Ingti Inun Arta Domochot Kesara Bangpha Phan Panongsi Pekar Om Pakni FM Radio Ihum Lapen Inglong Ajo Milura Kara Pharman Solar Panel Light Sitami Kerap Pajotekang Denarong Pen Bikram Teron Karbi Anglong Live Dongkamukam umpanai lapen vothat langso ahawar ke duara datum chelang rapet pensi APDCL komani jongjong aphan ki piponde ji po phuthak chekroi dunde pura kache songar japon rapetlo Central Sarkar atum State Arlokido Esonsoni asai kam komani jongjong atum aphan ke claim je aphan ning ke hang lapen kabor I ponbo mahut Assam Arlokido APDCL setami komani jongjong abang puwa atum aphan kipi ponde jialam nangklang hamlo Bangso joini Assam angkang pielo ASEB atum pen ke kham khia sai deng pon bomlo আমার দাবি ন্যায্য দাবি আমার দাবি পূরণ করো আমার দাবি পূরণ করো এপিডিসিএল প্রাইভেটাইজেশন না চলিব উই ওয়ান্ট জাস্টিস Lason thak thak si kedam tang phai kuni ni phai kora trok arni dongkamukam arong supialong kedo ASEB subdivisional asai hemalong setami APDCL komani jongjong abang po aphan peklong lipura ke khamkhia asai dengponlo SDO sarjapong terang peramat japonsi ke ongdum chokomaratum kacharap chetu pidonsi ke khamkhia sai ke dengpona hut SDO sarjapong terang kaningje pona tengke APDCL jongsi komani company aphan pidet pulote asona kisung raratum chetong nang kokta hai pusi pachini pon tung nadak APDCL ong kadisong bonike privatization against fencing tung kadisong man privatization ponji pusi ni tum penilop government pen la puikla privatization ponji pu la APDCL la phan la si ni tum mangke la su kadisong dun lo je privatization ke ponang ne athema privatization ponnote na kenang ilitum majok atum daki sungji angring lo la bangke asi ilitum kaddo kawetala bang disong poinang po la si ilitum pinada angbong nitunge kroikre APDCL jongsi komani jongjong aphan ibor idet pulote raratum rihing ame kachathor anamta batkrak tahai lapen chokomar ang hoi sitami ang tan pensi nang pleng hup tahai bangso joini si Assam arlokedo arisonim suatum chokam amo anathu kelong dun depen kana hok dokok tahai
lapen bangso ke kham khepen kache songa puthak KAAC kacharia tumta kelang chari dunangji kenang sot binong luputa SDO terang asang hok ningje pon lason thotsi di phurong sopi lapen bolong koma jialong setami kache song padupon লগতে আমাৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ লগতে জনসাধাৰণৰ বিশেষকৈ প্ৰথমকৈ ক্ষতি হ'ব পৰা মানে মানুহখিনিয়ে হ'ল আমাৰ সাধাৰণ জনতা তেওঁলোকৰ যিখিনি গ্ৰাহকখিনি এই গ্ৰাহকখিনিয়ে যিটো বৰ্তমান কম মূল্যত বিদ্যুৎ লাভ কৰি আছে সেইটো সেইটো ছাবচিডি গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিটো উঠি যাব তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাবলৈ এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এয়া হওক বা কোনো অদৃশ্য শক্তিৰ ফালৰ পৰা যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে তাৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই শান্তিপূৰ্ণ Satgaung pen Wikibe Karbi Anglong Live Sports Welfare Society atum patir piponsi umsawai pathua klamalong winter football kachepate kedam tang phaikuni ni phaing kora pho arni pen pangcheng pontanglo kedam tang phaikuni ni phaing kora pho arni umsawai pathua klamalong Sports Welfare Society atum kapatir pipon kalitang Reverend Robert King Kropen kalitang Sarmen terona tuma phan kachigi moamen pen winter football kachepate pangcheng pontanglo Labangso football kachapate kangpua mailong SWS amai phu Aladin inti mai chepahen phu ponsi kongchun bang George Maslai hen pensi kachopha aluhia tumaphan kangthum karni lapen pachini ponlo Maya long Ulukunchi Police Outpost kelang charia bang phu Anthony Rongpi West Karbi Anglong District Krida Bharati Achunbang Imlang Lumphoi Umsawai Ahawar VDP amai phu Sondro Phangcho VDP Achunbang Daniel Lumphoi SGM Borsing Bay United Khasi Nar National Dorbar Ahinpen All Stana Tumta Chetong Dunsi RDP Dun Kechengsi Kachapate Arni Sigdamba Saint Anthony FC Pen Lion Club FC Atumang Bongsi Pathuponlo Saint Anthony FC Atum Kethek Nuchoda Jok Hini Isi Goal Pen Chepahai Pondedlo Turinira Inkoi Sport Welfare Society Pen ini labangso tournament organize pon lo nasi pini pen pangcheng pontang lo nasi aprangsi yo ni tumphan labangso welfare society atumaphan nangadonars dun aki hai harbat crew alang di puamen pen kalitang Reverend Robert King crew amen pen alang li nangdonars dun lo lapen adun thu ni tumphan nangadonars dun thu Ronjit Teron alang li puamen pen Sarmen Teron alang li tum aning kamatha aning kidu non kebangji uwe kimi atum phan koson se khela pen ga paching thorji ma pu phan alang li tum kamatha kina jok pen nilitum Sport Welfare Society a committee atum phan nanghumri se labangso tournament binangi pu pen senilitum pini pen labangso tournament pangching lo lase non ni phrang Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live District Monitoring Unit pen National Animal Disease Control Program atum pen Kapangreng Marat Mareng Keso pen kapajok nangji pen danglo Chainong Kapangreng pen Kosonsi Ale Kelongji ma puthak Animal Husbandry and Dispensary asai hemalong cherok togamai pado State Veterinary Dispensary Rongkhelang Dikhualong peda Porphai Narke malong District Monitoring Unit pen NADCP atum Chelangsi Hanwei Chainong Kapangreng pen Ali Kachapalong lapen Marat Mareng aphang Keso avur pen kapajok jephan Keso kilangeng jeputhak DBO Dr. Dilip Mohanta Dr. Hongbari Intipi lapen Dr. Monica Tisopi atum pen Thanpon NADCP that is cattle ear taking and vaccination program to eradicate the FMD foot and mouth diseases. Actually, why it is so much? It is a control program. আৰু আমি জানো যে আমি ইণ্ডিয়াখন গাখীৰ আৰু কেটেল পপুলেশ্যনত পৃথিৱীৰ ভিতৰত হায়েষ্ট কিন্তু আমাৰ গাখীৰ আৰু মিটটো আমি বাহিৰলৈ পঠাব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ গৰুৰ গাত মানে ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ যিটো কয় অসমীয়াত চবকা সেই বেমাৰটো থকাৰ কাৰণে ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰি বা বেলেগ কাউণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ মিট আৰু মিল্কটো নলয় আমাৰ মোদীজীৰ নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম মতে তেখেতৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সূক্ষ্ম কাৰণে তেখেতে কৈছে যে আমি FMD পৃথিৱীৰ পৰা ইৰাডিকেট কৰিম ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইৰাডিকেট কৰিম এইটো নোহোৱা কৰিম যেনেকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পলিঅ'টো
গতিকে ইৰাডিকেট কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এই প্ৰগ্ৰেমটো State Veterinary Dispensary Asahem Arpong along Sitami, Pangthir Ponsi, Arda Kijum Au Sumaratumapan, Marat Marengapi, Arjan Paselang Ponsi, Anutin Natumapanta, Nong Namalo, Ipajirpon. News Report, Rosananse, Karyang Live. Tangdi Adap Abirta ke Laponsi, Kantoniklo.